Hans Giant Burger, 129 only guys dito sa Arayat Pampanga, malapit sa terminal. Let's go! Yun guys, that's nice na guys. Yan. At ito pati niya guys. Shoutout sa inyo te. Ayan na guys, nag-prepare na ang ating burger. Ayan, nilalagay na yung patties. Malaking patties guys. Yan, nilagay na. And then, ilagay na ang cheese. And spread out the cheese guys. And then, nandyan na ang mayonnaise. Lagyan ng kamatis guys. Lagyan na yun ang kamatis guys. Yan, kamatis. At mayroong pang lettuce tayo. Pipino. Yan. Lagay na pipino guys. At lettuce guys. Lagyan na rin. Yan na ang ating 8 inches burger guys. Yes. Then guys, that's nice na. 4. Yung 4 na. Wala na ang pangkita na. Yun guys, oh. Ilang inches, eh? 8 inches for slice. Okay, thank you. Thank you. Thank you, te. Ayan na guys. Try na natin ang 8 inches burger. Sarap ito guys. Tara, kainan na.